Elika lebitso le letle la mphulisi wa rona e le Morena Jesu Kriste. Ke tshepa family hore lebile le sontaha se hlonolofetseng, lebile le nako ya hore le lo fellowshipa le lo khumama le lo phamisa boholo ba Modimo. Le hona family ho bile jwalo ka nnete ke bone mahau wa Morena family. Ha kutlo rena o kae ngwaneso bane Modimo tlo bua le rona ka jeno o hopole hore topic ya rona ka jeno ere nna ho bane dintho tsaka di sa loke, mane ntho tsaka di nka nako ho loka. Re tshepile Modimo bakeng leno. Family ke kopa hore ka jeno lena re fellowship o na le expectation, o na le tebello ya hore e tla re ha re qeta already ho tla bana le dintho tse Modimo a sa qadile ho di release, dintho tse Modimo a tla ba sa qadile ho di hlahisa bophelong ba hao. Mpolele na o kae hle family, mpolele na o kae. Ke re mena le ntse le tla le ntse le atumela baratua le ntse le fitla a ke re tlo phamisa boholo ba Modimo. Ke tshepile Modimo hore e ka jeno lena o tlotla a arabela. Ke kopa hore o dule le nna re tlo utlwa Modimo na o reng ka bophelo ba hao. Hopola hore o ntse o kgona hore o ka subscribe pageng ya Moruti Maine e bitswang The Inner Circle, e leng page eo re sebedisang bakeng sa ho teba mabapi le lekgolo dikarolong tsohle tsa bophelo ba hao. Nigel e se le teng, au Simpho ke a tseba dula o le teng, kgaitsedi ya ka Morena Kgotsa o etse hantle. Ke bona Manyane le Kgwaba ngwaneso mpolele na o kae hle. Au Sfufu I can see you so le teng ngwaneso mpolele na o kae. Nigel se le teng baratuwa e ke ba Nigel fela. Ke dimetse Modimo bakeng sa bophelo ba hao. Ke kopa ha o ka wa bolella your best friend, ako bolelle le ngwana heno, bolella whoever are connected le wena e sa lo tseba taba ya hae, e sa le bua le yena ka nnete mo bolelle hore Moruti Maine o tshwere topic ena e reng nna dintho tsaka di lokane. Re kopa hore ebe karolo ya session ya ka jeno, mme a tlo utlwa Modimo o reng ka bophelo ba hae. Baratuwa nna expectation ya ka e phahame haholo, ke na le tebello e kgolo bakeng sa hao. Mamela tumelo ya ka, level ya ka ya tumelo e phahame bakeng sa hore Modimo a ka fetola dintho bophelong ba hao. Dintho di etsetswa ba dumelang, mme ha o ka wa dumela ka jeno ke dumetse Modimo bakeng lena. Aus Francina Tente Lesotho ngwaneso teng, Aus Nanki mpolelle na o kae, mpolelle na o kae kgaitsedi ya ka hle. Oh yes, Aus Nanki o ka 4 ways. Ke a leboa Aus Palesa just hona mona ko re pela ka mona Kestel, re a leboa Aus Palesa, re a leboa family. Mpolele na o kae. Tebza mpolele na o kae. Ke bona Aus Egi o so le teng o kae. Apipakiso ore o ka Germiston family. Re tlotla re bua ka mantswe yana nna ho baneng. I can see my director o teng. My goodness, re leboa director Dr. Macholo, ke a leboa se ke bona Nyakallo o teng Virginia. Mpolele na o kae. Na o baneng dintho tsaka di sa loke. Ke tse wena ha se potso yo motho o e botsang fela. Phakuti teng, Potchefstroom teng, God of mercy on me, Tabanchu iteng, Klipspruit West Extension 2 iteng, Schoolboy ke a leboa ntate, ke a leboa Lesotho, Tabanchu iteng, re lebogile, re leboa Rosebank. I think re tla pele ke fumana Rosebank. Thandiwe Metsing family, ke tlo etsa thapelo mo le wena. Ke tshepile Modimo bakeng sa bophelo ba hao. Hai ka ba hona le ntho enka ka e dumelang ka jeno. Ke dumetse Modimo bakeng sa bophelo ba hao. Ke metse baena ba bang about 20 ya bona hore ba fihle. Ke dumetse Modimo bakeng sa bophelo ba hao. Ka jeno tumelo ya ka e focusitse ho wena. I'm in agreement le wena.
lentswe la Modimo le itse moo ba babedi ba dumellanang taba eo e tla etswa. Ke kopa ho dumellana le wena hore taba eo e etswe. Ke kopa ho ba in agreement le wena hore lehodimo le ke le thibolle dipompo kaofela bakeng sa hao. Ke dumetse Modimo bakeng la hao hore o busy, di-valve already di qadile ho sothuwa bakeng sa bophelo ba hao. Mantswe yana ha o reng? Athe nna taba ya ka e lokaneng. Ha se mantswe fela. A bua ke motho a reng ke hloka taba ya ka e loke. Modimo nkeke ka kgona ho yema. Ke kopa taba ya ka e loke. Family, ha re etse nthapelo. Re na le almost 5 minutes. Re ya hore metsotsong e tsheletseng. Ke kopa tlo rapela le wena. Taba ya hao dinako tse ding e batla le ho amoha boitshepo. Ha ke bue le motho ntho tsa di leng hantle. Ntho tsa hao di le hantle. I believe hore session ya ka jeno o re feleditse. Ke hloka only bana beso ba ka bang genuine, bana beso ba ka bang so real in their spirit. Wa re moruti maine, taba ya ka e lokaneng. Ke kopa ke rapele le wena. Ntate, ka lebitso la Morena Jesu Kriste, Modimo wa ka ke a o kopa hona jwale. Ke kopa o be karolo, Modimo wa ka, ya tshebeletso ena. Re hloka wena ka putso ena. Ntho tsa rona di tla lokaneng. Modimo wa ka, re hlaha le bana ba hao bao Modimo wa ka ke fellowshipileng le bona ka jeno, bao ke tshepileng hore jwalo ka ha o le Modimo a utlwang o tlo ba arabela. Moya o halalelang re kopa o re thuse. Lentswe le itse ho ba Roma chapter 8 verse 26 la re o re tlatsa mefokolong hape. Moya o halalelang ka lebaka la ho ba ha re rapele ka tsela e nepahetseng. Wena o hlahisa thapelo ho Modimo. Bibele e re ka mefehelo, ka that groaning o e hlahisa ka mefehelo e kekeng ya bolelo. Moya o halalelang tsela pele o intercesse bakeng sa rona. Morena Jesu re a o ananela. Bane Morena Jesu Kriste ke wena monga kereke. Ntate, hlonolofatsa moena e mong le e mong a tlohe mona ka karabo ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Amen. Family, ke a leboha. Potso ke ena e reng, athe nna taba ya ka e lokaneng. Modimo ke a o hloka. Ha o ka wa lokisa taba ya ka, Modimo dintho ke a di bona. Empa o ka lokisa taba ya ka. Family, ke na le kganno in my spirit. Ore baena ba ke fellowshipileng le bona ka jeno, le baena ba nang le kganno e reng, nna taba ya ka e tlo lokaneng. Modimo, athe nna ke bulelwaneng. Ntlafalo e fihlaneng, phunyeletso e fihlaneng. Family, hopola hore tsamayong ya lenaneo lena o ka kgona ho romela di-stars sa hao e le ho support ministry ona. Tlopa ska ba inehela hona jwale. Ale ke re lentswe la Modimo ba ke lakatsa Modimo e be yena a re arabelang. Ha se phoso, you are not weak. Ha o fokole ha o botsa potso eo. Mamelo o botsa potso eo ka lebaka la tlhoko e leng ka hare ho wena, e re mahlo a hao ha sheba ntho o e bonang le ntho o e hopotseng ha di soka di matcha. Then ntho eo e sisinya tumelo ya hao. Ke ka hona le mantswe ya re Modimo ha ika ya loka. Modimo ha o ka nthusa. Ya re moruti maine a sansana bua ka yona, ka thusahala, ka hlahantle. Family, are ke re lentsweng la Modimo ka jeno.
re ya evangeleng ya Mareka. Ke kopa re bale chapter 8, Mark chapter 8, re qale ho verse 22 ho fihlela ho verse 26. Athe taba ya ka e lokane. Family ke itse scripture sa rona re ho Mareka, Mark chapter 8, re bala verse 22 ho fihlela ho verse 26. Bibele ba e re ke kopa ke bale ka Sesotho. E re bantu fihla Bethsaida. Jwale ba bang ba mo tlisetsa sefofu, ba mo rapela hore a se ame. A tshwara sefofu ka letsoho, a se isa ka ntle ho motse, a tshwela mathe mahlong a sona, se beha matsoho hodimo, a nto se botsa hore na se bona eng. Hobane se tadime sa re ke bona batho, hobane ke ba bona ba tsamaye ka difate. Verse 25 e re a ba boela beha matsoho a hae mahlong a sona, jwale sa bona ruri, se fodile, sa bona dintho tsohle hantle. Yaba o se kgutlisetsa hae ha sona, a re o ske wa kena motseng, mme o seke wa bolella motho. Ntate re ya leboha ka lentswe lao, le hlohonolofatsa hona jwale. Titleleng e reng athe nna dintho tsa ka di lokaneng. Re ya leboha ntate, re o fa thoriso ka lebitso la Morena Jesu. Amen. Family, taba ke ena. Mark chapter 8 ha se yona fela mo re qalang ho utlwa sefofu, kapa Morena Jesu a fodisa sefofu kapa difofu. Ho na le difofu tseo a di fodisitseng, empa focus ya rona e mona. Bibele e silent ha re bolelle nako yo motho ene sa le sefofu. Ntho e re tsebang ke ena, ke hore motho yenwa ha bone, motho yenwa o na le tlhoko. Ke kopa le nkutlwe baratuwa, ha ke tsebe ke nako e kae, ha ke tsebe ke nako e kae ya sa bone, ha ke tsebe ke nako e kae a sena sight, ke nako e kae. The bottom line ke hore ha bone. Ha o le hole, mohlomong o tsamaya ka morao, o ka nahana hore motho ena ka nna ba wa bona. Ke suspecta hore ke nako a sa bone, suspecta hore ke nako. Ke kopa ntshwarela ha ekaba ko botsa ele, kapa ke bua taba ena ele hodima bophelo ba hao. Mohlomong le wena ka nna ba ke nako. Ke nako maemo a hao a le jwalo, ke nako o phela boemong bo jwalo, ke nako o re lefito le tla fasolohaneng, ke nako o re lemati le tla bulehaneng, ke nako o re modimo o tla nketsaneng hantle, ke nako. Batho ba ho bona o tsheha ba tsebe hore na o ya through what. Ho na le batho ba bonang botle bo nang le bona, ba bona dintho tseo nang le tsona, empa ho bua nnete ke nako. Ke a leboha aus re file hape ke bona o qeta ho invite e mong re tloho o tlo tabana le rona. Ke nako ha ke tsebe na ke nako e kae. Nako tse ding re lemala silently ha ona motho a tsebang, empa e ka nna ba ke nako e telele, ompa fela wena o itisitse ha o batla ho bua, but
ke nako ke kopa nna le wena re ke re bue nnete. Oh my God, I'm trying to be soft on this. Empa ne ka nna ba ke nako. I'm not sure ke mang ya re moruti maine ke kopa o disclose ka jeno ke nako moruti maine ke dilemo. I thought dintho di a loka, I thought hore o tlo loka, but moruti maine ke nako. Bebele is silent, ha re bolelle hore na ke nako ka e re bolella ka condition. Yeah. Verse 22 ere. Ha bo bana le batho. Le puisano ya bona Bebele ha ya capture. It's a truth. Egi o tlo loka aus egi. O tlo loka. Hang in there. O tlo loka. Brenda, o tlo loka ngwaneso. O tlo loka. Bebele ba isere, verse 22 ere. Bantu fitla Bethsaida jwale ba bang ba mo tlisetsa sefofo. Ba mo rapela hore a se ame. Lord, have mercy on me. Ha bone. Hona le batho ba bonang around yena. Ba etsang eto ya hore hona le Jesu a tsebang ho fodisa. Puisano ya bona le motho yona Bebele ha ya re fa yona, empa ke kopa nke ke dumele hore ba ile ba mo jesa hore hona le Jesu ya ka lokisang taba ya hao. Hona le morena Jesu o tseba ho fodisa malwetse otle. Ba mo jwetsa ba re ha yo motswalle ya tshwanang le yena le ya fetang yena o tseba ho fodisa malwetse otle. Mare e re ke ronke re o ise ho yena. Ke santsane ke batla ho leboha hle baratuwa batho bana ba ileng ba re rona re mmone e re o ise ho yena. Ke santsane ke batla ho leboha Modimo ka hore batho bana ba ile ba facilitate process logistically hore motho yena a fihle ho morena Jesu. O hloka a friend e jwalo e ke kenya isa ditaba tsa hao ho batho a tla di isa morena Jesu. O hloka a friend e tshwanang le yena e tla re ha o le tsietsing e ba hore e re ke o nke ke o isa morena Jesu a ska nka ditaba a ya di fafatsa a di jala a bolella bo manka kotsi ka bothata ka dillo ka dikgapa. Re phela tshinyeng mpe baratuwa yo re ratwang ka mabitso a batho yo re ratwang ka mathata a batho re phela tshenyo re ratwang ka dikgapa tsa batho ba bang. Batho ba bang ha ba lla re a di bukella re lo jwetsa batho ba bang hore nyeo o liswa ke ntho e itseng ha o mona le ha hlapile jwalo o petse ha kana ka hara mathata le shilishili la hae le ya motjhesa. Re phela le batho ba jwalo baratuwa a ka tlang ho wena a o fa hake a o botsa ngwaneso ho ntso ho ya jwang o tsebe ke journalist o batla ditaba tse ding a lo ba fa ditaba tse fresh. Ke tlo kopa ha fitla a botsana o jwang o no re ho yena ka mohau wa Modimo ke ntse ke phela o bo mo bolella ore ke santse ke hauhetswe. Ha re wena na taba tsa hao di ntse di loka ke kopa o bue in past tense ore Modimo o sa lokisitse taba ya ka. Ntho e ke emetseng ke emetse confirmation. Re phela nakong empe empa batho bana banka motho yenwa ya sa boneng ke kopa re ke re shebe ba mo tsamaela parete ba mo tshwere ba ya le yena. Ke bona ba tsebang tsela ba bonang tsela ba nang le mahlo. Modimo ha ka re thuse family, ha ka re thuse, a ka re hlonolofatse ka metswalle ya nnete. O re kgathetse ke batho ba buang ditaba tsa rona. Wena o re sephiri sa hao se bolokehile, o se utlwa se bua renkeng nogal, utlwa se bua le society taba ya hao. Jwale taba e ke ratang ke ena mo re yang teng ho bole ke mona athe nna taba ya ka e lokame. Ke kopa hore at this point in time re shebe puisano ya hae le batho bana ba mo isa morena Jesu. Bibele ha ya ngola empa ke kopa re ke re utlwe tumellano ya bona. Ba re ho yena, hey motho wa Modimo,
hona le ya ka o fa ntho senang yona. Motho enwa ha bone ba mo jwetsa ka monna ya ka mo fa ntho a senang yona. It's not only sight e ba buang ka yona, ba re hona le ya ka o fang ntho senang yona present. Hona jwale ha ona pono, hona le motho ya ka o fang ntho yeo ke Morena Jesu. Mme ba bua le yena ba mo jwetsa hore he mamela Bartimia, Moratimia wa mo tseba, o utlwile ba bua ka yena, ba he o ile a fola. Ba mo jwetsa ba re mamela bopaki bo bonke ba hore ho nona le difofu tse pedi Morena Jesu Kriste o ile a di fodisa, a di tutubulla mahlo. Mamela ha ba felle mo, ba re hona le ene le sefofu ebile le simumu ana le matimona. O latela buka ya Mateo chapter 12, Morena Jesu a mo fodisa, ba re yena a ka o fodisa, a ka o fodisa. Yes, a ka o fodisa. Morena Jesu ba dumellana. Yes, but still look in it, after that positive affirmation. Ba dumellana. Jole, a re ska ba ra leka ho ba too smart. Ska ra leka ho ba too smart ka yona. Ha motho a o bolella ntho ye o tshepisang o le ka hara maemo a thata, re tlwaetse ho sebedisa lentswe le reng o raise the hopes tsa hao. Tumelo ya hao ya shuta ya hodimo, hobane ba se ba o bolelletse karabo, kapa ba se ba o bolelletse hore outcome e tlo ba jwang. Motho a o jwetsa re ha o ka wa potela mona wa etsa hey taba ya hao e tla loka. Motho yena a sa boneng di hopes tsa hae le gore ha ba tsamaya le yena jwalo, o tsamaya a tshwere pono ha e so hlahe. Bibele ha ya ngola the fact ya hore ba tsamaya le yena ba mo tlisitse. Ke kopa nna le wena re dumele, please, re dumele hore tumelo ya hae e leveleng e nngwe. Tibello ke ena, ha ke fihla ho Jesu taba tsa ka di tlo loka. Hona le di steps tse 5 versing e le nngwe, and I want you to see this. Ke hona le di steps tse 5 ka hara process ya pholo ya hae. Pholo ya hae has a cut and paste. Yena e different. Ya Bartimia e bile hore Bartimia ka staff sa hao monna, tlo tsa hao di hantle. But yena ha e different. Sefofu sene le semumu taba ha ile aba immediately. But ya yena e different. Taba hai, it's a process. Expectation, morutile toko ko bone, men of God. Brother Kanane lokia obona, may God bless you. Chikupa kipu ele bana ba mudimu for real, for real. Expectation ya hai ya Morena Jesu, based on references, sema mo feelings on based. Hodima ntwe ibuile ngore uto fodisa tibe loki ule ha fika Morena Jesu. Ditaba tsa hae di tlo loka. Bua le moruti maine. Ba itse ha ka fitla kerekeng dintho tsa hao di tlo loka. Ba fumana hore ha se cut and paste. It's a process. Tshwanetse o tsamaye leeto. Here we go. Here we go. Ke a tseba ntse le processing. Ke a tseba ha o soka ba e loka.
taba tsa hao ha di soka ba di fumana dikarabo, o na le dipotso tse ngata ebile ho na le dinako tse ding tse o nahanang hore Modimo e ka nna ba o lebetse. Ke kopa ho jwetsa nnete, ha o kopana le bothata ka mora bothata ka mora bothata, o sheba ho Modimo hore empa Modimo ke buile le wena, ba itse ho nna ha nka ka tla pela hao ditaba tsa ka di tlo loka, athe ha o tsebe hore yao, it's a process. The first step, verse 23, haba fitla o morena Jesu, ba kopa hore a ame sefofu sena. Morena Jesu a mo tshwara ka letsoho. That's the first step. Mo tshwara ka letsoho. Taba ya hao ke process. Ke kopa ska ba sheba batho ba bang hore ba tsamaya ka speed se se kae, dikoloi ha di tsamaya ka speed se le seng. Mamela letsatsi le nkile ka feta, God have mercy on me, nkile ka feta lori e nngwe e laitshile dikoloi, ka gona le ka ba dikoloi tse ka bang 8 or 10 hodima yona e sa tsamaya ka speed se o ke tsamaya le sona. Motho ene ke tsamaya le yena a bua revelation honna a re yena ha o e bona e tsamaya slow, ha e lekane le yena e o e palameng, le ha yena e le empa ha ya laitsha, ha ya palamisa, ha ena lotu ye tshwanang le ya lori yela. Ka understand hore nako tse ding re tsamaya butle e seng ka lebaka la hobane mohlomong re tsamaya hanyane, empa ke process. Number 2, e ka nna ba ntho o e tshwereng, it's so heavy, e lekana le e dutse modima truck e boima, mme o tshwanetse o nke nako ya hao mpa qetellong o tlo feta. Tlo feta. Tubatse ke tlo tla rapela le wena. I can hear you. I can hear you. Ke kopa o tlohelle ba bang, please. Ska ba ba in competition le mang kapa mang. Ntho Modimo o tshwaretseng yona e ka nna ba e boima, and that's why nako tse ding o fila e ka re o a kgathala, o ka re o tsamaya hanyane, selemo se fetile, ha feta selemo se seng o dula o botsa Modimo a tena ya ka taba e tlo lokaneng. O na le di-qualifications tse nepahetseng, o na le experience e relevant, empa ne mamati a dia ho buleha, o na le potso e reng moruti ine atina taba yaka e tlolokaneng dintho tsaka di tlolokaneng. Mamela jalo ka papiso pakeng tsa lori yena le koloi yena e ka nna ya ba o palamisitse ntho e kgolo. Number 1, this is a process. Empa ke batla e hlake wena, ke batla e hlake wena or process e matsohong a Modimo, empa o tshwanetse o dumelle letsoho le o tshware. Ha ka ta o mo tshwara ntse re lo verse 23 ke ya pele, e re letsoho le o tshware, meaning o tshwanetse o surrender, o phamise matsoho morena ke inehela ho wena, o bue mantswe ke tlwaetseng ho a bua, ke fa Modimo sebaka a etse mosebetsi. Mamela baratuwa, the first step ya process e ra o tshware ka letsoho. Mamela rile la tshwarwa ke batho ka letsoho. My God, my God, my God, ha o ka wa tshwara ke batho ba na le mokgwa wa o kgathala nako yo batlang hore ba o tshware. Ha o ka wa tshwarwa ke batho Motswara ka letsoho, the whole Jesus, ke kopa ska ba lahleha o motshware ka letsoho empa ha sofole, empa process se qadile. I'm not sure ke makibuang le yena. Don't give up, don't give up, don't give up. Mamela taba ya hao e se qadile, process ya hao e se qadile right now. Ke kopa o shebe nako rena ke nako mang, maybe kana ba sele 6:30. Mamela process ya phunyelletso, process ya hore mamati a bule, process ya pholo ya hao. Mamela process ya phahamiso, vertical upward mobility e se e qadile hona jwale. Please don't give in, don't give up. Obana hona jwale morena Jesu motswere ka letsoho empa ha soka ba a fola. Ke tlo kopa hore o mpo o kgothale tabeng ena, ke nnete ha ke so fole empa ke thabela hore o ntshwere ka letsoho. Ke nnete ha o soka ba ho kopana empa o sa qadile ho kopanya. Ntho ke kopang ho bolella yona ke ena, ke hore ha o ka wa modumella a o tshware ka letsoho.
ya bobedi ke ena. Ntse re lo verse 23 o shebe process e re anka monnena kapa motho ena wa sefofu a mo isa ka ntle ho motsa. Bibele ha re jwetse hore na ba tsamaile distance e kae, empa every 50 meters ka pelong ya sefofu hona le mantswe a reng athe nna dintho tsa ka di lokane, ba mpoleletse hore wa fodisa, ke rapetse, ke ile kerekeng, ke tloya le pasekeng, conventioneng, athe nna taba ya ka e lokaneng. Family, ke kopa nako ha ile mona ke bue le ngwaneso ya nang le emergency yo reng ke hloka an agent intervention, hodima mantswe ya reng athe taba ya ka e tlo lokaneng. Motho ena morena Jesu mo tshwere ka letsoho, bala Bibele ya hao ha ke a ingolla, e ntse le sefofu, o tsamaya le ena distance, ha soka ba a restore polo, kapa ha soka ba a restore pono ya hae, ha soka a mo fodisa, batho ntsa tsamaya le yena. Be ke na le ngwana Modimo in this house ya re moruti maine, ha hona session e ke sa yang ho yona, ke ntse ke na le mantswe ya reng athe nna dintho tsa ka di lokane. Family, ke mantswe ao motho ena sefofu a nang le wona ho verse 23. Morena Jesu tsamaya le yena, a ke tsebe na ba tsamaile distance e kae, but morena Jesu ore e re ke o detoxe pele, e re ke ntshe motse, ke ntshe location, ke ntshe voice tsa batho, di opinion, e re ke o ntshe ka hara motse. There are times mo Modimo a renga pele nka ka o neya ntho o e hlokang e o e kopileng, jwalo ka ha morena Jesu a buile ho John chapter 14 are o ka kopa eng kapa eng ka lebitso la ka ke tla o neya. Ho na le nako e Modimo ha o isa through process a re ke batla ho detoxa pele, ke ntshe dintho tse batho ba di buileng ho wena, ko tlose hara batho ba na le di opinion le di perceptions tsa bona, batho be tla re ha ba o bona ba sa tsebe hore na dintho di etsahala jwang ho wena, ba bue dintho tsena, ba bue dintho tsena, o jola le manga, o ratana le manga, o se tua malapa, o yense this and that, o le shodu, o yense this and that, ba tseba dintho tsa family. I'm not sure ke manye ke buang le yena, but the cycle of influence how Modimo o tlotla a ikgutsufatsa, o tlo khatha batho ba bang bophelong ba hao. You are stepping into a season ya Modimo a reng ke batla ho detoxa, ke ntshe di opinion tsa batho, ke ntshe di voices tsa bona, ke ntshe mahlapa and all the curses tse ba ileng ba di bua ho wena. Ke kopa re shebe process Modimo, morena Jesu mo tshwara ka letsoho o re ke o ntshetsa ka ntle. No, you are not safe. Mona mo leng teng ke tshwanetse ke o tlose, ke o ntshe ka hara motse. Ho na le dintho tse ngata tse o di utlwileng, ho na le dintho tse ngata tse ba di buileng ho wena, ho na le dintho tse bohloko tse ba o jariseng tsona. Ha ke batle hore ke o nehe taba ena ka hare ho motse, e re ke o detoxe pele. Family, ke kopa Modimo ha ba tlosa, please dumela Modimo a ba tlose, dumela Modimo a ba arohanye le wena. Stop holla season ya o kenang ho yona, Modimo tlo detoxa, o tlo tlosa dintho tse sale o di isa through self talk bosiu le motshiare, dintho tse ba di buile now o di bua ho wena, o di bua ho wena. Morena Jesu re ke batla ho detox, ke batla ho ntsha ntho tse ba o jetsitseng hore you are nothing. Ke batla ho ntsha ereng eo, ntho tse ba o jetsitseng hore you are good for nothing. Ke batla ho ntsha ereng eo, mantswe ao ba o jetsitseng hore you are not a wife material, you are not a man or husband material. Ke batla ho ntsha motseng o. Morena Jesu mtshwara ka letsoho. Watch this, I'm about to close. Family, ha ke tla mtshwara ka letsoho, ha sofole,
I'm not sure ke mangana le manswena right now. Moruti maina ha o so loke, moruti maina ha o so loke. Ke kopa modimo a fetise a process ena ya ho detoxuwa ka jeno. Moruti maina ke bua nnete. Moruti maina nkanna ka loser kelello at any time, please. Mohlanka wa modimo rapela le nna. Ha ke kope tjhelete, ha ke kope gauta, ha ke kope taemane, ke batla dintho tsa ka di loke. Moruti maine ke bua nnete, ha modimo a ka detoxa, ho na le dintho tse ke tsamayang le tsona. Ha o bona confidence ya ka e le low, ha o bona self esteem ya ka e le tlase, moruti maine ke dintho tse ba di buileng ha hore modimo tlo detoxa. Moruti maine ha re qale hona jwale family, I'm not sure ke manye ke bua le yena, please ke kopa hona jwale ska ba lebala o romela di stars tsa hao family. Ke kopa romela di stars hle o support ministry ona. Ke kopa o romela di stars hore ke nne ke kgona o tswela pele ho tlisa taba ya modimo ho wena. Yona ke mahala, empa in the process re a tseba baratuwa, it's when it's really ke ho support financially. Romela di stars tsa hao family, ha o tseba romela di stars, ke kopa ko romelle bana beso o ko ba bonse re na re romela di stars jwang modimo sa qadile ho detox. It's my prayer hore modimo a start the process here hona jwale santsane le hona jwale ho bane le batho fela tjena ba sena mabaka bophelong ba hao, ebe bona ba etsang decision ya ho blocka le pelo o ba blocka kapa pele o delete contact number tsa bona, ebe bona ba qalang ba tloha o bile o ka ba betere ha ba ka ba tloha bophelong ba hao, hobane ha ba ntse ba le teng o utlwa dintho tse le bohloko ha ba ka ba emella ka thoko. Process ke ena ho verse 43 ke di steps tse 5 ka hara process. Ngwaneso ke kopa hore o ba bonse hore na yes fufu ke a leboha precious ako ba bonse bana beso ke o fufu kata ho romela di stars tsa hao. Ke kopa ngwana modimo ya leng teng ya re moruti maine ke utlwa le ntsho la modimo, moruti maine o thusa bophelo baka, moruti maine o bua tshepo e ntjha ho nna, moruti maine ho na le curtain e qetang ho tloha, ho na le lemati le ke utlwang le ya buleha, moruti maine ka hona ke romela di stars ke re ho modimo ke a hlaisa le nna nyehelo ke ena ke dumela le ntsho la hao ka ho felletseng. Yes, a process o santsane o romela di stars tsa hao o mo tshwara ka letsoho. Ha eba ona le batho ba ne ba mo tshwere ba ne ba mo tlisa a re mo tlohelleng, there's a season ya hore ke mo tshware ka letsoho. Oh, something just dropped in my spirit. Something just dropped in my spirit. Haeba servicing ena ya kajeno ditaba ha di a dula hantle bophelong ba hao, lentswe la modimo le reng e re ko tshware ka letsoho. You see letsoho le itseng le ya o rata ke lona le o shapa le utlwisang bohloko. Morena Jesu re ko tshware ka letsoho. Letsoho lona lena leo le itseng le ya o rata e le lona le o fetohelang. Morena Jesu re ko tshware ka letsoho. Family ke shebile nako ya rona. Process e qala ka hore a o tshware ka letsoho. Step sa bobedi a mo isa ka thoko ho motse. But some distance. Hona le sefela seo ke se ratang se reng o nkalosa ho ntekane. Tisong ya hae ke a phela ka mosa le ka bokgabane. Morena Jesu ntse a ntlhokomela. Jesu ka sebele ke yena ya nnenesang ka letsoho. Ha sa o tshwere ka letsoho o bo sore ho ntekane. Ho ntekane au sempo ke a leboha. Thank you romelang di stars baratuwa ke a leboha au sempo. Ha sa o tshwere ka letsoho morena Jesu ke a leboha morena Jesu. Ha wena o tshwere ho ntekane. Morena Jesu ke nnete ke tlo qala ke sokola empa wena ha o le teng ha ke hloke tsebo ya ntho tsohle, wena o ntekane. Process ke ena mo tshwara ka letsoho o mo isa ka thoko ho motse ha qeta something odd o mo tshwela ka mathe mahlong.
ha motlotsa ka seretse o re a eletseng la silwe a itlhatswe tswela ka mathe. Ke a understand. Kelvin, thank you. Ke a leboha Kelvin, may good God bless you. Process ya hae e thata. Le ha ele in a private space. Potso ya nang le yona. Ke lebeletse Paulo o ntshwela ka mathe. Ke lebeletse Tukolo o ntshwela ka mathe. Athe nna dintho tsa ka di tlo lokaneng. Ke tsamaya le wena ha ke so fole. Ke a ema le wena. Ke re ka ba o tla re honna ya tumelo ya hao yo pholositse. But ha ke so fole. Morena Jesu, nkeke ka bolawa ke leqeba o le teng. Nkeke ka shwa o le teng. Athe nna taba ya ka e lokane. Morena Jesu ne ke itse o tlo beha letsoho nna hona jwale tjena kapa o bue polelo e ba ke fodile. Athe taba ya ka e lokaneng. Athe taba ya ka e lokaneng. Family ke mang ke buang le ena ya reng athe taba ya ka e lokaneng. Ha isale ke ema ke emela Modimo. Ha isale ke ema ke emela Morena Jesu. Nna taba ya ka e lokaneng. Modimo a ko bue le nna ka jeno. Taba ya ka e lokaneng. Ke tswile le wena ke tlile le wena ka thoko ho motse. Re tsamaile long distance le wena empa taba ya ka ha isolo ke taba ya ka e lokaneng. Morena Jesu ke nehetse ke entse dintho tse ke tshwanetseng tseo ke tshwanetseng ke di etse jwalo ka ngwana wa selekane, but taba ya ka e lokaneng. E tlo lokaneng. Ke itse ntate ke tsamaya le wena empa di se loke. Ntho e ke ratang ke ena. Ke tlo rapela le wena. Motho yena o ntse a na le Jesu. Ke papa ho lla a le siyo le ho lla le teng. Ho lla boteng ba hae le ho lla le siyo. Ntho e dulang ho nna e nkgothatsang ke hore Morena Jesu Kriste o kile ha o ntso hola. Ha o ntso hola ere ha o kena ha ba hodiswe regardless re hodiswe ke mme wa hao le ntate wa ka po hodiswe ke mang batho ba hule ngwa holela pela bona ere ha o tswa bapala ka ntle ha o kena ebile o bitswa ke lephoka la voroso. Oh God have mercy. Ha o kena bo rolapile mme wa hao kapa ausi wa hao abuti wa hao tate wa hao ba re wena ke hona ntse re pheile lephoka la dijo lo lapisa lo feta. Ha o bona dintho di loka ha ke re competitioneng lapa lo feta. O tsona le batho ba sa tsebeng hore lenyora la hao le dutse o kae. Ke a leboha sane monna Modimo Evangelist Malau, ke a leboha. Ha o kena ka tlung o pheuwe ha se re dijo ha dio ke shapua ke o baratuwa ha se re dijo ha dio di teng empa ha o so tsholwe ha o so tsholwe empa ntho e leng teng ke ena
o jwetsitse ho thwe ha di so butswe. I'm not sure na ke ya mang ena. Ke kopa o tshepe process. Hoba qetellong o tlo ja, qetellong o tlo kgora, qetellong pelo ya hao e tlo taba ya hao e tlo loka. Ke ena process baratu. Ya pele o tshwara ka letsoho, ya bobedi o a detoxa, ya boraro ke ena process ya Paulo now e ya qala physically. Bibele a mo tshwela ka mathe, ha qeta mo tshwela ka mathe ha e tloela mo a beya matsoho ha hodima hae. In verse 23, step 5 wa mmotsa hore o bona. Verse 24, ke wana batho ba tsamaya ka difata. Morena Jesu a re taba hao e qadile, Paulo ya hao e qadile. Ha o sompolella hore o bona batho. Ha ya ngwana Bibeleng, but I believe in my spirit hore Morena Jesu la re ha ya ngwana ntho ko ntseditseng yona motseng ke yona. Lebaka le ko ntshitseng ka hare o motse ka o nsetsa ka thoko ke yona ntho eno e bonang. O ba jalo so bona batho ba tsamaya ka difate. Yona ntho e ko ntseditseng yona ka hare o motse ke ntho o e bonang. O bona yena ntho e ke batlang mo detoxa ho yona. Morena Jesu a elellwa hore Paulo e se qadile, Paulo ya hae se fihlile, process ya Paulo ya hae baratuwa e fihlelletse peak. Motho yenwa o sa qadile ho dutse moyeng wa ka hore ko o bolelle ka lebitso la Morena Jesu hore taba tsa hao di se di qadile ho loka. Mamelang baratuwa, Bibele e bua mantswe yana hobane re badile bukeng ya Mareka chapter 8 hobane ho verse 24 ke mo Morena Jesu kapo ke mo monna yenwa a re nna ke bona batho ba tsamaya ka difate. Verse 25 ra boela a beya matsoho a hae hodima hae, a bona ruri, a tinna ntho tsa ka di tlo lokaneng. Karabo ke ena, haufinyana ha o ka tshepa process. Ere modimo a tsamaye le wena, ere Morena Jesu a o tshware ka letsoho, a o ntshe dintho, ere Morena Jesu a fokotse cycle of influence, ere Morena Jesu e be yena a ranang process. Ha re ska bara dictator hore na o tshwanetse a etse eng ka nako mang. Modimo wa rona, he is the on time God. Ha se modimo a bang late kapa modimo a bang early, o tla fela ka nako e tshwanetseng. Qetellong ka morao ba motho yenwa a ene le sefofu a tshepe process. Baratuwa taba ya hae ile ya loka. Moruti Maine o re ho wena process ya hao ya phunyeletswe e qadile, process ya Paulo ya hao maikutlo kelellong le pelong e qadile. Mamela mamati a starta o sisinyela, the hinges di ala o sebetsa kapa di kanire. Mamela taba yeo e se qadile hona jwale. Ebe nka bana le ba ka ba dumelang hona jwale bana beso hore taba ya hao e se qadile. Hopola tumelo ke tshepiso e tileng ya dintho tse soka ba di hlaha. Ke kopa ha o ka wa dumela re modimo ka jeno lena hona le ntho o e etsang ka jeno hona jwale. Moruti Maina santsane a bua, modimo ke a dumela hore o a nketsetsa ha ekaba o le teng. O tshojwa ke tlo rapela le wena, ke tlo tla rapela le wena. Ke kopa o be ready, o be ready. Ha o hloka ke rapele le wena. Wena re Moruti Maina ke ne ke na le potso ena empa ke arabile hore ke tshwanetse ke dumelle process ya motho e mong e nka beke, ya e mong e nka letsatsi, ya e mong e etsahala hona jwale, ya e mong ka nna etsahala kgwedi e tlang. Empa ke tshepile modimo hore ke modimo
ya sebetsang hona jwale. Ha ka bo le teng fellowship le nna ha ke tsebe rena batla ke rapela hodima eng, empa ka jeno lena ke kopa o ska ba phamisa letsoho o ngole mantswe yana ke ready. Ke kopa ha o hloka ke rapele le wena a ko ngole mantswe yana I'm ready. Mamela ha pelo ya hao e le ready, diatla tsa hao di dumetse kapo diatla tsa hao le tsona di le ready ho receive. Pelo ya hao ha e buleile to receive. Hona jwale tjena ke kopa o type mantswe yana a reng ke ready. It's fine, I know hore ngwaneso moruti maine e ka reporta hole re ke phamise letsoho ngola mantswe ya reng moruti maine ke ready. Ke kopa o rapela le wena, kopa o rapela le wena o ka ngola hore ke ready, o ka ngola mantswe ya reng ke a dumela ke ready, ke a dumela ke ready, ke a dumela ke tlo rapela le wena. Ke bona ba bararo ba re ke ready, ke bona ba bane ba re ke ready. Lord of mercy on me. Ke bona emong a re ke ready, I receive. Mamela ha o hloka modimo a tsamaye on your behalf. Mamela process e qadile, mamela pholo ya hao e ka hlaha right now, pholo ya hao e ka kopana hona jwale, punyeletso e ka etsahala, dintho di etsahala only ba dumela. Ke kopa ha o hloka thapelo o re moruti nna ke ready, type mantswe yana I'm ready, kapo bua mantswe yana ke a dumela, kapo phamisa letsoho la hao. Ke kopa o rapela le wena. Ke bona 24 already e re ke ready, 25 e re ke ready, 26 e re ke ready, 27 e re ke ready. Ska ba wa senya nako ya hore saletswe ke only 3 minutes before e etsa thapelo. Ke kopa o re ke ready. Ke a bona se re eme ho 32 33 ke note family e keke ya umisa. Ke kopa hore o ko yeme sekgeong ka jeno e seng bakeng sa motho yo mo rata hore modimo re ready bakeng sa hae. Nna ke yeme mona ke le a point of contact. Mamela modimo o a etsa, re sebeletsa modimo ya ikomitileng ya itsembisang ho nna ke tla le araba. Modimo a itseng mahlo ha so bone ntwe ke tlo etsa, ditsebe ha di so utlwe ntwe ke tlo etsa. Mamela ke le ke mantsibu ya aka jeno ke mantsibu ya a hao. Ke kopa o dumele modimo a etse. Mamela ha o dumela o bula le matileo, ha o dumela fela o re modimo e etse. Ke kopa o sarende o jetse modimo re modimo ke ready bakeng sa punyeletso, bakeng sa khotso, bakeng sa joy yaka. Modimo ke ready o receive hona jwale le mati le bule ke sutleile ka dilemo. Modimo ke ready, modimo ke a tseba ha o hlokahale hore mohlanka modimo a beha matsoho nna ha ka a bua fela hona jwale modimo e tlo etsahala. Mamela re tshepile modimo a nang le matla, taba ya hao ya etsahala. O ska wa nka taba ya mang kapa mang. Modimo is no respecter of a person. Motho ya mong a tla o bolella this or that, bohloko ba seeta bo utluwa ke monga sona. Ke kopa wena ya hlokang thapelo ke rapela le wena. I can see re ke na le baena 132 ke emetse baena ba only 18 retse 150 family. Ke kopa o kene ke rapele le wena, ke rapela le wena, ke a rapela relationshiping eo, ke a rapela lenyalong leo, ke a rapela mosebetsing o. Ke saletse ke only baena ba 16 please. Ke kopa watamela ke a rapela hodima bophelo ba hao hona jwale. Mamela area e fika pa ifenga I know e kana ba o kopane le maemo a thata. Ke a leboha ntate Motaung, I can see you ka ta romela di stars family le nsola modimo le tsere ska ba ra hlapela hae re sa tshwara letho. Ke a rapela ka lebitso la morena Jesu. Ke kopa hona jwale o modumele a o etsetse, modumele I know hore yena ha se one size fits all. Hobane matla modimo a tlo locate right now ka lebitso la morena Jesu. I can say puli are moruti maine I'm ready. I can see Violet ware moruti maine ke ready, moruti maine ke ready. Ke rapela le wena hopola hore 7 o'clock re tshwanetse be re tluile mona. Ke kopa ke rapele erieng eo yo hlokang bana ho yona. It can net hore ba confirm hore bana ha ba yo mpa ke na le modimo ya tlisang bana lefatsheng. Modimo a ka o neha bana right now in the name of Jesus. Ke kopa o modumele o ka ema sekgeong bakeng sa ngwana heno ya hlokang bana. Ke re mantsibu ya ngwana jwale modimo o kgona ho bula mamati o yentsa ho Rahaba, a yetsa ho Anna, a yetsa ho mme wa Samson. Mamela a yetsa ho Elizabeth. Modimo ke modimo a tsebang ho thibolla popelo. I know the kind of God that I serve. Ke modimo a kgonang ho etsa. Mamela le matile sa le olla ka lona a ke re modumele bakeng sa ntho tse thata, dintho tse leng outside the natural scope. Re dumele modimo re wa re etsetse. Ke rapela le wena ntate, ke a o tseba modimo a nang le matla. Bana ba hao ke bana ba re ba ready o tshepa process ya ba ready ho amohela ho wena ka dipelo tsohle.
Ntate ke a rapela ka lebitso la Morena Jesu hodima e mong le e mong a nang le tlhoko a ska ba a tloha mona Dead Mile. Modimo wa ka re emetse di-testimonies, modimo wa ka re emetse bopaki bo tlang bo reng yena e entswe ke modimo, re emetse bopaki bo reng lena le mati le butswe ke modimo, re emetse bopaki bo reng ena phamiso e entswe ke modimo. Ntate re emetse bopaki ke a rapela hodima ngwana hao e mong o hloka pholo, modimo ke o tseba o le Jehova Rafa, Jehova Rofeka, modimo a fodisa ntate e mong ntho e hlokang o hloka kgotso pelong ya hae. Ntate ke o tseba o le Jehova Shalom, modimo wa ka hona le ngwaneso hona jwale ya llang re modimo mphe mosebetsi bula le mati leo ha o kopotse didiba ka tlung ya ka. Ke o tseba modimo o le Jehova Jireh, o modimo a providang ntate a ko ba hlolele hona le dintwa tse ngwaneso re moruti maine a modimo a ka ntwanela a thenna taba tsaka di lokane. Re na le modimo ya o leng Jehova Sabaoth, ke modimo Jehova wa makgotla wa o lwanela, ke El Shaddai modimo ya matla wotle. Ke a declare, ke declare punyeletso hodima bophelo ba hao, ke declare phamiso e mohlolo ka lebitso la Morena Jesu. Mono na le dislocation relationshiping right now, ke bua pholo e felletseng hore relationship yo be hantle e hona jwale. Ke a rapela haeba mosebetsing a di a dula dintho di a dula hantle, ke rapela punyeletso ya hao e mohlolo right now ka lebitso la Morena Jesu. Tloha ka jeno ke a declare hodima bophelo ba hao hore modimo a di le ka process le wena o dumetse hore modimo a o tshware ka letso. Mamela ngwaneso, mamela ngwaneso, ke a rapela hodima bophelo ba hao. Ke kopa hona jwale mo dumele mo tshepe ntate ka lebitso la Morena Jesu. Ngwaneso ke enwa ya o ke dumelang hore le mati le buleile leo modimo wa ka ke dumelang hore karabo e fihlile hodima bophelo ba hae mo etsa hantle. Modimo wa ka ke bua tsohle tseo a di hlokang ka lebitso le le leng, ha ona lebitso le tshwanang le lona lebitso la Morena Jesu. Ho tloha hona jwale ho qala le phephe le letjha, modimo wa ka itlotlise mme thoriso e ye ho wena, mme modimo wa ka tlotliso le khanya re o fa tsona ntate. Ke a o leboha modimo wa ka o qadile ho ba etsetsa diphoko di lebiswe ho wena modimo wa ka. Lentswe la hao le itse bukeng ya Revelation chapter 4 la re modimo wa ka dibupuwa tse nne di potile trone ya hao 24/7 di ntse di re o a halalela, o a halale. Re a leboha modimo wa ka, re re o a halalela hobane o ba etseditse. Paulus o itse ho rona thapelo ya rona e be le teboho. Lentswe la hao le itse hona Revelation chapter 4 baholo ba 24 ba wa ka mangwele ba ntsha meqhaka ba ilahlela phela hao, ba bua mantswe a re o loketswe ke kganya le tlhompho le matla. Ntate re di o loketse tsena tsohle modimo, phethahalo ya tsona ha e phethahetse. Re re modimo re a leboha. We give you all the praise, all the glory ka lebitso la Morena Jesu Kristi, amen. Family, re a leboha modimo qeta o re etsetsa. Aya ha hey modimo qeta o re etsetsa ye o etseditse. Ha o tloha mona o tsamaye ka tshepo, lo sane o hate ka tshepo e reng ha buile tshepiso e nngwe le e nngwe ya hae ke e le amen. Family, Morena wa kgotso a le etse hantle ka kgapatseo. Ke kopa lebe le beke e hlonolofetseng. Ke tla romela molaetsa bakeng sa beke ena. Sure, wa tseba ntho tse modimo a di entseng wena hona jwale dikgolo jwang. Ke kopa le hleng ka bopaki hle baratuwa. Ke kopa ha o hloka ho bua le nna privately, sebedisa email address ena morutimaine@gmail.com ka di-small caps, morutimaine@gmail.com. Hape ya bobedi ke ena baratuwa, ke na le page e bitswang The Inner Circle. A ko subscribe ho yona hle, ko kopa ka lebitso la Morena Jesu, subscribe ho yona. Le mosena ke lakatsa hore le re ka ba only 500 ba tlohola ka tsela e mohlolo. Ke kopa o spenda nako le wena. Ha o le ka hara Inner Circle, party ya di benefit ke ena, ke hobane o kgona hore re bua, o kgona ho mphumana nako efe kapa efe. Hape ke batla ho invite
ba seng ba le kara inner circle ebile ke invite le wena ngwaneso hore bakeng sa counseling o tsebe hore o fumana 1 hour mahala wa hao gore o kene hore moruti ke kopa counseling ke o fa yona mahala. By the way, now we'll call you. Rebana session for free. You don't have to pay for that. For 1 hour, ka o inner circle. Ke kopa ho bua le wena. A ko bule pelo ya hao hle selemong sena. Hore nke ke bue mantswe a tshepo hodima bophelo ba hao. Mamela ha se nna ka thuso ya moya o halalelang. Whatever e ke etsang e base hodima lentswe la Modimo. Jwale ke kopa o be part ya the inner circle. Ye nngwe ke ene ke batlang ho le kopa yona. Family le monse e re moruti maina a ka travel a tle ho wena. Ha una haibe una o tla bona le a wedding anniversary. Ako invite moruti maina ka tle. Ha o nyalwa le monse na. Le pelo o nyalwa ke kopa o buke session tsa hao tsa premarital. Re ke re lokise dintho. Moruti maina batla o tla Lesotho. Ke batla o ya mogotlong. Ke batla o ya magwagweng, ke batla o ya Mafeteng. Ke batla ho tla Soweto. Botshabelo ke batla ho tla. Allen Ridge, Wesselsbron, ke batla ho tla. Welcome. Ke batla ho tla. Mamela hore na ho kae. Ha se lebaka. This year. Ke selemo seo ke reng. Ke batla ho fihla mo leng teng. Ska ba itima monyetla ho. Ya ka the inner circle. Nromela email. Disebo ba sa re welcome. Disebo ke tlotla. Wena invite moruti maina. And another thing ke na ba ratu entse re le busy ka yona. Ke shebile nako lona ke se ka ja nako. This year moruti maina o tlo bana le moruti maine tour. Ke tlo bana le the Thanksgiving tours. Tseo ke tla be ke di entse tse tharo. Ke tlo bana le di tours sa moruti maine mo re tla be re phamisa boholo ba Modimo teng. Mo ke tlo lakatsa ho kopana le wena teng. Intention gore re bane le tour Lesotho, I'm coming. Lesotho ke re ke atla. Oh yeah. Ke bona Jerry are o invite ba ena re this Easter service ha re chakeleng kwapa moruti maine. It will be a blessing. So talk ena baratuwa ya pele ke tlo ya Lesotho. No, iseng ya pele. Moruti maine to ya pele ke ena ke shebile Lesotho itukise. Re tshwanetse re lo bombada atmosphere Lesotho ka tlotliso le khumamelo. Lesotho e ba ready ke bona masero re tshwanetse re en stadium ka ofela ha rona re lo bokana re lo phamisa boholo that night obane ke tlo lakatsa hore it's amae o fitlela o sing re tla be re dutse pela Modimo. South Africa re tlo kgetha stadium say one from there re ya Botswana itukisa Africa Borwa and by the way it will depend on na ke ba ina ba bakae and have vote ya lona ile golo then South Africa be tseba rena re tlo ya hoka Lesotho re a tseba re tlo tla ya maselo ke kopa le bona Lesotho le kena baratuwa ke kopa ho le bona ka nnete family re tla fana ka di details ka morao ke na le mandra ko metsi a Bloemfontein. Yes Bloemfontein, hello Bloemfontein, mamela be tlotlisa pelo ya Modimo. Yes, I can see Jerry in tlo ba yona ya go qetela family. Let's say about Saturday sena ke tla be ke le Klerksdorp ka Moqebelo ke tla be ke le Klerksdorp mane eventing ya gospel ke tla be ke le mono mamela ska ba wa itima monyetla tsa mo reka ticket ya hao complete ticket e hlebeletso la hao ticket sandlene hobane ke dumetse Modimo hore hona le taba e kgolo a lo etsa Klerksdorp family are in Klerksdorp please ke kopa le mfeletse Jerry
Ke a leboha Jerry, ke a leboha family. Ke tlabe ke le Klerksdorp. My God, I'm so excited, line up entle. Moruti Maina o kentswe ka mo hore a lo bua pelo ya modimo. Re tlabe re le Matlosana Pre-Easter Gospel Festival. Ke invite we mono mamela ho tloa red carpet. It tlo starta ka 4 o'clock. O bo so le teng ticket ya hao wa khona ore we fumane general ya rona ke 200, me ha o batla ya VIP ke 300. Fumana ticket ya hao family, fumana ticket ya hao. Re ya le Moruti Maine, re ya le yena Klerksdorp. Ha o le hao finyana mono please. Ke kopa o bona ka ba bo Potcho, ka ba bo Opni, lona ba leng teng mono within 150 200 kilometers radius. Tloho ke tlabe ke le mono. Ntho modimo a tlo tla etsa Matlosana. Ntho modimo a lo etsa Moruti Maine o tla ba le mono. Matlosana Pre-Easter Gospel family. Ke tlabe ke le mo. Tloho. Ke tlabe ke le mo. Klerksdorp Auditorium Northwest. Ke tlabe ke le mo. Mamela hona le ntwe kana se a santo se modimo a ntshwa di senyi tsona. A go be mo no please. Moruti Lutoko. O a tloa mo I know hore o tla tloa Fendere o ya Klerksdorp. I know for a fact mona modimo. I know that Mutaung Tshepo o tlo tloa Qwaqwa le Mofumahadi le ya kae. I'm just saying I ke bolele hore family morena go tswaletsa hantle fela Saturday ke tla be ke le Matlosana. My good God bless you. Amen.